Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaala keenyaa tasfiira afaan Oromoo emmi khaj. Akka ilmi namaa cufaatu nagaya sirraa ta'uuf ati ammoo ibidda Allah onaa laate irraa akka nagaya taatuufii jeen. Amma musiibaan guddoon rabbiin nama rahmata godheef malee nagaya bakka itti hin baane irra hedduu keenya bakka tanaan siin jedha. Innaa waan nama gaddisiisu keessa warruma salbii dura salaatu kan warruma sunnaa booda innaa waa subii salaatu callaa qaba hajjii hagod umraa kadhaku kana isuma kana dhadhabneen siin jedha nama hamachuu billaahi alik taa'eetuma maqaa jammaataatiin jettuus maqaa khizzeetiin jettuus taa'anyeetuma nama hamachu nama cicciru keessaa'uu namni hamatamu ulamaa'ii rabbaanii daayi saadiqoota nama tuntullaa kanaan aboo haya aalima cufa hamatte khayrii isaanii irraa dhabamsiiste ni buusnaan ati bakka isaa san seentee qaawa san nuu cufuu ni dandeessa sifir hin danda'u aya dubaree hoo nuti isa dhaggeeffachuuno maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid jedhe واهم دبتو نمني تقولن من قول ججرا إلا لديه على سرت تهمل رقيب عتيد إيجابي خرفاوان جري لمان they are always ready وان أتجت بالرسول ده ما بالرسول ويا إسنينا نم صدق محمد أربيا أفرتم الرما في غاية ما حبيبي في الله نم دقر توبو بلسو ملقات لفاته في الدين مرتي وامك ولك أبدي حجي دايدي أمرا دايدي كن دبسدي في جاهة باسي أجت وامك لفاتي أرسسن شوفا أرما جيرا أكنا سلفي تربني إيقتن حسنات تيسر رابور رجودف يا ربي خيا كنا جي همو ناموس خيرتي الديرتي من فاتوه صلاة أتي صلاة صومنا أتي صومنت المنا ما قدروا ما أنتم في أحبتي في الله رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعني ألسوا داجيب ما ندم من سكت نمني ألسي إن شئنا حديث براقصة رسول صلى الله عليه وآله وسلم مجي وانا أتي ديبتي بودو في الراخدت إن دبتني إذا أصبح ابن آدم فإن الآباء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك وإن استقمت استقمنا وإن وجدنا قبل سنة حديث إمام أحمد أوديس طيب الله ثراه إسناده صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ilmi Adam yeroo ganamatti seenu humnoowwan cufaatu arraba kana hadartii yaa arraba humna meeqa qabna isaan kanaatu arrabaan ittaqillaaha fiina nu keessatti rabbi sodaadhu fa innamaa nahnu bika nutiin kun siini jirraa jechuun hadiifuma wa in istaqamta istaqamna yoo atiin kun diriirte nutis ni diriirraa yoo ati jallat ni jallanna mucaan taa'ee ammantana nama hamate ragaa cubbuu bahe Arraba keessan nama walit dire intala haraamin diintu kamitti ilaalle arraba irra dhaabbateen siin jaabar arraba keenya kana miiraa lama irraa haa keenyu ahibbatii fillah mee silaalaal namni yeroo mara arrabni isaa zikriidhaan heewwasame guyyaa ruqyaa godhatu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru yeruma san akka nama sansalataan hidhametti yeruma san sihirii si godhaniis abbaan fadhe si haa hassadu waan fadhe sirratti haa godhuu sin jaabar guyyaa ati faatihaa fi qaraatu guyyaa ati wirdinte torbaanitti abuu hakaa torbaan hin dandeenyu zamana keessa jiru ni beekame haaya baatitti suuratul baqara taraa takkatti nama fixu qul wallaahu ahad qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naas nama qara'u yeroo taatu warabbil ka'baan sin jaabar siif ijaartii ta'e ilmaan kee siiriin maal si goote arrabni kee wanni beeku qur'aan arrabni kee wanni beeku zikri arrabni kee wanni beeku
hamturraa nama dhorku ummaa teetiif hawwachuu abbaa keetiif hawwachuu jaartii tee waliin jaalala hawaasa waliin jaalala mee arraba kana guyyaa zikriidhaan gallakkiste siiriin na godhame nuti walaa sheekh awwalu bira keessa afar sheekiin siin jaabar irra hedduun isii warra walaadha imaam shollaka sanni irraa calchee godhin faatihaadhaani sahaabaan gurbaa ganda tokko bar isaan bulchuu dide billaahi aleek hammeenya isa qajjebboo isa cini irra qaraanaan bara nama sansalataan hidhan kanarraa gallakkifamiinsi ergamaan rabbii maal goote jennaan faatihumaan irra qara'ee jire bara iccitiin achi keessa jirti hin jenne kadabar iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin keessa jirti bara abiyyiri arraba kee kana tiisadhu ilmi namaa nagaya akkasirraa bo ati ammoo ibidda rabbiitirraa nagaya akka baatuufi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota chaanaala keenyaa tasfiira afaan oromoo emmi kajaamurraa subscribe fi share like nu godhu keessanirraa hedduu isinirraa gammannee nu hordofaa jennaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.